Din caper ya? Mamang Judi. Hah? Mamang Judi. Benih din bo, candin bo, en. Mamang Judi. Dua kursi dong. Oh, 2 kursi, candin bo, en. Mamang Judi. Jadi mau berkaya ke wah. Bintang Madu Junior, guys. Berarti 2 kursi. Lah, jangan gitu. Wah, ada iya kena. Ini lah. Kamu ni ya. Cak anu de remah kena. Yang je dah. Bintang Madu. Oh, viral lagi deh. Yung gancang. Yang mun tak kencang tengah si upload. Mak mana dah yen kena. Tak kencang upload na je segede. Bintang Madu Junior, guys. Kencang bagi 3 kali sehari upload. Ayo. Ayo Bu Carek, kapan turun ke lintasan langsung perenggun banjir? Minggu. De remah. Sero mulai kok dari sor bun banjir ha? Sero marle na anduan. De remah. Abu jo entar melulu ke kerap kana. Burung siapa jan ko? Nyari paha carok. Umpah pada ketemu ha? Di rumah. Ya benih ngetek yang mana kita motor tu letak. Plastik di bengkel dia. Ini kenapa berapa? Lari pun. Pah dah iya kan plastik nyari aki. Arajuk melakin kana. Lah. Kamu robrik segini anda mana? Bo. Ya beli nasi jalan. Wah. Labrik segini anda jaga lu ni pakai jadi ya. Buka. Jangan tukar tambah. Are pah umu jauh mun benih sampai tibi. Pah tujuh ya tas apa kapi beda. Ah, banyak di bengkel berdua. Terus kan? Ada beli. Tole dah nak kelu. Oi tole. Bu, petao bolan celana anyar. Lara apa kena doa langsung. Ada ganti Syahrini. 2 kursi. Dah mulai bentil ya tak? Apa dia? Tak betul le baba dia bijak. Mulai bentil. Ni siapa datang? Ini bentil 5.000 air 10. Arah apa kena? Nak kan? Oke guys. Oh mau dilepas guys. Tenda tak marga. Oke. Wassalamualaikum. Yo colah. Kenapa bu? Dia berarti kok mau ngulok pada listrik nah. Siapa? Ya, kami kacir. Tir kan? Abu ini yang kok pada nyetuk ya. Tenda tak marga. Apa berdiri nang bahan tang HP-nya? Sandi nih, Jan.